what must I do to be saved? Mhlawumbe kungenzeka nawe mbukele ekhaya unawo umbuzo onjalo phezulu kwekhanda lakho ozibuza wona ukuthi ungenze njani. Umuntu kuzalunge. Yes. Kufanele ukuthi akholwe, meaning uma ungakholwa awulungile. Yes, grace we have been saved through faith, not by ourselves. Kuphinde ngenze esinye isibonela uyileyo ukuthi sasifile. iBhayibheli lisho njalo. Sinibingelele, sinamukele ohlelweni lwe-New Move of the Holy Spirit obingelelayo uvusi akamazibuko njengokwenjwayelo sesiphinde sabuya sibonga uNkulunkulu obenathi no yenza indlela ukuthi siphinde sithole amandla ukuthi kubuyeke sizosebenza. Siyathemba ukuthi sizoba sonke futhi namhlanje. If uyaqala ukubukela uhlelo, please make sure ukuthi uyasubscribe lapho before uqhubeka nje ubukela ngoba kunezindaba ezinkulu ezizayo, indaba ezinamandla, indaba zombuso kaNkulunkulu. So sicela ukuthi umake sure ukuthi uyasubscribe, uphinde ulike so that every time uma kwenzekile sakhipha umsebenzi izokunotify. So siyanibingelela, hlalani nathi, sihlale nani. Masinibingelela thina sinibingelela ngegama. Khona amagama onke besinganibingelela ngawo, but khona igama elilodwa elithi iBhayibheli linikelwe ebantwini ukuba basindiswe ngalo bonke. So namhlanje kangihambi ngedwa, nginomfowethu namhlanje engizosizana naye esizophatha naye uhlelo ukhethelo wakwaMadela. Ngiyakubingelela, ngiyakwamukela mfowethu. Mfowethu kunjani? Siyaphila kama kahle. Siyancanga mfowethu. Asibonga. Sibonga nje ukuthi ube nathi namhlanje uzongisiza ekuphatheni uhlelo namhlanje. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosisiza, asipha amandla ukuthi kukho konke sizoxoxa ngakho nomfowethu esinaye namhlanje. Bafana team enkulu and iwinile. Siyakubingelela mfowethu. Ngithatha ithuba nginibingelela bafowethu, ngibonga isikhathi ne-invitation ukuba impela ngize lapho ohlelweni leni. Yebo, ngingowebafana ewinile bazalana emakhaya. iBafana iyanqoba. Mfowethu ngibuyisele ngakuwena. Siyabonga. Njengoba nazi ukuthi ngaso sonke isikhathi ukubuya kwethu sisuke vele sizoxoxa, sibheke, sijule kabanzi indaba yombuso kaNkulunkulu. Uma sowuyitholile into oyizwile ubumnandi bayo akuthuleki nayo, so uyayofisa ukuthi nabanye beze. Kanti besides lokho uJesu ke wathi uma thina sesiphendukile asihambe senze abafundi izizwe zonke. So that is why lokhu siza nje sinalesi sifiso sokuthi abafundi bonke benzeke eindaweni zonke ukuze bonke uNkulunkulu ayizuzele umphefumulo. So mfowethu ukhethelo sizosizana naye nje ekubambeni uhlelo. Inceke izosiphendula nje embuzweni esizoba nayo, mhlambe sixoxa nje kabanzi noma kancane ngoba asizokuba bade, sizohlala nje nani hour la esizongena khona. Sifisa ukuthi umbukele ekhaya esahleli ayibambe into yokuthi sifisa ukubuka into yokusindiswa komuntu. Kukaningi eBhayibhelini kuvela abantu bebuza ukuthi bengenza njani ukuze basindiswe, bengenza njani ukuze umuntu asindiswe. So kukhona impendulo esiza nazo ukuthi ukuze umuntu asindiswe umfowethu uzosisiza kulezo zinto. Hlala nje wena ulalele, ubukele, mhlawumbe ubukele kwi-TV, mhlawumbe ubukele efonini noma ikuphi la usibukele khona. Umfowethu uzosisiza kuloko ukuthi ngempela uma umuntu esindiswa, usindiswa ngayiphi indlela, usindiswa kanjani, usindiswa kuphi, kuyini kuloko kusindiswa. Umfowethu uzosisiza. Mhlawumbe nje singene kwilokhuzana yokuqala, kwi-question yokuqala kuyizenzo mfowethu. Izenzo chapter 16 verse 30 sithola lapha indaba yonke siyaziyo nje, abaningi bathanda nokuvutha ngayo, benze izinto eziningi ngayo. Sithola lapha kuthiwa kunabazalwana ababili
ababedumisa ababeboshiwe bedumisa kuthiwa babedumisa phakathi nobusuku, and then uma kuya ke silokhu sifunda bese kuba nale part la ku chapter 16 ku verse 30 sifunda nje u verse 30 no 31 bese kuthiwa ke wabakhiphela ngaphandle wathi makhosi ngimelwe ukwenzani ukuba ngisindiswe na. Okhuluma la umgcini iboshwa after sebedumisile kwenzeka yonke into eyenzeka, siyasazi sonke istory. Then useyabuza ke ngokubona amandla ukuthi lamandla angaka uNkulunkulu niwenza ngani. So usebuza lembuzo ukuthi ke ngingenza njani ukuze nami ngisindiswe na. Mfowethu asingene nje lapho bese uyasuweza uhambe nathi. Ngibonga ithuba mntaka baba, kungaba nje ukuphinda futhi babukele emakhaya nibingelele egameni likaJesu. Yebo impela namhlanje sizele lokhu kokuzobheka ukuthi ke kulombuzo omungaka nomkhulu kangaka abantu abazibuza bona, abantu abaningi ukuthi ke bangenze njani ukuze mhlawumbe basindiswe, bangenze njani. So kuyavela lapha uma sibheka le ndaba kaPaul noSila bekhuleka etilongweni ukuthi ke ukukhulekeni kwabo kwafika la khona umgcini iziboshwa ku number 30 verse 30. Yes, Izenzo 16 verse 30 lithi iBhayibheli, he then brought them outside and asked, says, what must I do to be saved? Mhlawumbe kungenzeka nawe mbukele ekhaya unawo umbuzo njalo phezu kwekhanda lakho ozibuza wona ukuthi ungenze njani ukuze usindise. Notice this ku verse 31 lithi iBhayibheli, they then replied, believe in the Lord Jesus, then you will be saved, and you and your household. iBhayibheli liveza kanjalo. So namhlanje nakhe sikuzele sizoxoxa sisuka kule foundation ethi emva kokuba umgcini iziboshwa ebuzile ukuthi ke madoda ngingenze njani ukuze nami ngikholwe lo uNkulunkulu noma ukuze ngisindiswe ngene kulombuso wenu. Lithi iBhayibheli oPaul baphendula bathi, kholwa inkosi uJesu ukuze wena nendlu yakho usindiswe. Impendulo sizoyizinzisa kulokho namhlanje ukuthi libandla lenkosi into ongayenza enkulu ukuze usindiswe ukukholwa kuphela. Mhlawumbe mfowethu ngingaphinde ngichaze indaba yokusindiswa because kuyavela ukuthi lo mgcini iziboshwa uyabuza ukuthi ngingenze njani ukuze ngisindiswe, ukuthi kuyini ukusindiswa. Salvation is a process where God himself rescues humankind from the consequences of sin, not ukuthi abantu bezisindisa bona, but uNkulunkulu uye esindisa umuntu from the consequences of sin. And the consequences of sin bekade kungufa, because the wages of sin ukufa. Umuntu mangabonile umuntu bekufanele ukuthi afe. So uNkulunkulu usindisa umuntu kuleyo nto leyo. So that is salvation. Akusikhona lokhu umuntu angakwenza yena ukuze asindiswe, kodwa umuntu angakwenza ukuze asindiswe ukuthi akholwe inkosi uJesu. Mhlawumbe mfowethu okunye ukugcizelela kukhona enye indaba ekhona la ku Genesis 15 verse 6. Kukhona indaba ekhona lithi iBhayibheli, uAbrahama wakholwa ngoNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. When sihlehla nje siya emuva siyathola ukuthi uAbrahama ongumkhulu wokhokho bakwaIsrayeli kuvela ukuthi wakholwa kwabalelwa kuye kungukulunga. Uma ufunda kwabaseRoma chapter 4 verse 3, uPaul uzwakala ethi ngokuba umbhalo uthini na, uthi ke uAbrahama wakholwa ngoNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga, kepha kosebenzayo umvuzo awubalelwa ngokomusa kodwa
ngokwemfanelo. Uma ufunda isihloko ku chapter 4 kwabaseRoma ithi iBhayibheli uAbraham walungisiswa ngokukholwa. Ngakho ke siyakuthi uzuzeni uAbraham ukhokho wethu ngokwenyama na ngokuba uma uAbraham walungiswa ngemisebenzi unakho ukuzibonga kodwa phambi kukaNkulunkulu qha. Ngokuba umbhalo uthini? Uthi kepha Abrahama wakholwa nguNkulunkulu kwabalelwa ukuthi kungukulunga. So njengalokho Abrahama akholwa uNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga kaNkulunkulu, kanjalo nathi ayikho into esingumsebenzi esingayenza ukuze kubalelwe kithi ukuthi kungukulunga kuphela ukuthi sikholwe kuzobalelwa kithi ke ukuthi ke laba balungile okwethu nje ukuthi sizalwe kabusha. Njengo-Abraham awubanga bikho umsebenzi awenzayo. iBhayibheli alisho ukuthi wathandaza kakhulu, alisho ukuthi wanikela kakhulu, alisho ukuthi walandela wayeka imiyalo kaNkulunkulu, alisho ukuthi wasebenza ngokusikhandla ngalendlela but lithi wakholwa. Yebo, mhlawumbe singaphinde sizame ukuqhubekela phambili. Nami angibingelele. Yebo mfowethu. Bakhaya. Uyena ukhethelo lo obambe Amfoka Madela. Uhlelo namuhla. Hayi mfowethu usekhulumile umfokamthiya. Kuzwakele ukuthi uma umuntu efuna ukusindiswa akukho ukuthi angakwenza ukuthi nje akholwa. Yebo mfowethu. Ilokho kuphela okumele ukwenze ukuthi usindiswe. Mhlambe before uzobuza kunento la oyithintayo engizwa mfo. Yes. Ethi umuntu kuzalunge. Yes. Kufanele ukuthi akholwe, meaning uma ungakholwa awulungile. Yes. And indaba mhlambe yokungalungi yokomuntu mhlambe kancane nje mfowethu. Usibuyele emuva kancane. Ukuze umuntu kuthiwa akalungile yini le emenza ukuthi angalungi and why kumele alunge umuntu? Okay. Just to make simple terms. Mfowethu, uma kuthiwa umuntu akalungile ngesizathu sokuthi ngamuntu munye sawela esonweni thina. Umuntu munye okhulunywa ngaye uAdam owawela esonweni owenza ukuthi wonke umuntu ozozalwa ezalwe enyameni azalelwe ngaphansi kwe-identity yokungalungi. So umuntu akalungile uma ngabe ezalelwe ngaphansi kwenyama. So ukufika la akalunga khona umuntu kunomuntu olethiwe owokugcina ukumbuyisela umuntu ekulungeni. Kuphela indlela yokubuyela khona ukuthi umuntu akholwe lo muntu. Lithi iBhayibheli njengalokhu uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngalomuntu ukuze kube yilona loyo ozokholwa yilo muntu bese angabhubhi kodwa angene ekuphileni. So usilapho ke sesisuka ngapha ekungalungeni singene ekulungeni. Indlela yokungena ekulungeni ukukholwa yilo muntu uNkulunkulu anikele ngaye. Shukuthi nje ngempela umuntu engakholwa. Yes. Lo muntu lo akalungisisiwe and lento le ukhona nombhalo oze uthi isihloko angisazi ukuthi sikumapha ama chapter but khona la around la sizofunda khona lethi umuntu ulungisiswa ngaye uJesu umuntu. So kuyacaca ukuthi embewini nje yomuntu bekukhona ukungalungi. So umuntu ulungisiswa ngoJesu. Yes. So kuze kuthiwa nje umuntu uselungile ke manje. Kuthiwa lo ulungile manje. It can't be without. Akakwenzeki ungamukela uJesu. Yes. Okay. Yes. Ulungisiswa ngoJesu. Mhlawumbe mfowethu uqhubeka mfowethu busakhuluma. Angiqhubeke embuzweni wami. Esukuthola lapha kuMatthew chapter 19 verse 16. Yes. Okuyilapho esizothola khona ukuthi umuzi uthi bheka-ke kwasondela kuye othile wathi mfundisi ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na.
ivesi u16. Yeah, mfowethu. Chapter 19 verse 16. Okay mfowethu la lensizwa khona ebuza khona lo mbuzo ngiyayithanda nalendaba oyikhothayo ukuthi ke babazalwane emakhaya sinombuzo la uwodwa engizozama ukuthi manje uphendule ningasiza futhi ukuthi siuphenduleni sonke uthi umbuzo ngingenze njani ukuze ngisindiswe. So kutholakala insizwa la kuMathewu 19 la umfowethu akafunde khona ebuza khona lo mbuzo iwubuza kuJesu ithi ke bheka ke kwasondela kuye othile wathi mfundisi ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade. Mhlawumbe nawe uyazibuza ekhaya asilindele impendulo sizozwa ukuthi kwenzakalani. Wathi kuye ungibuzelane ngokuhle na munye ongomuhle kepha uma uthanda ungena ekuphileni gcina imiyalelo yami. Wathi kuye yimiphi uJesu wathi kuye yile ungabulali ungaphingi ungebe ungafakaza amanga ngomakhelwane yazisa uyihlo nonyoko wothanda umakhelwane wakho njengalokhu usithanda wena. Insizwa yathi kuye konke lokhu ngikugcinile ngisasalelwe yini na? uJesu wathi kuye uma uthanda ukuphelela hamba uthengise ngempahla yakho uphe abampofu khona uzakuba negugu ezulwini uze ungilandele. Yathi insizwa ukuba izwe lelizwi yamuka idabukile ngokuba yayinengcebe enkulu. Kepha uJesu wathi kubafundi bakhe ngiqinisile ngithi kini onothileyo uyakungena kalukhuni embusweni wezulu futhi ngithi kini kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kunokuba onothile angene embusweni kaNkulunkulu. Sebezwile lokho abafundi bethuka kakhulu bathi pho kungasindiswa bani na? uJesu waphendula wathi kubantu akunakwenzeka kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke. Lo mfowethu obuzile uma utholakala ukuthi wokwenza lemiyalo wathi uyenzile kwase kutholakala ukuthi kuthiwa ke hamba uyothengise manje ngakho konke onakho unikeze abampofu. Lithi iBhayibheli wahamba edabukile ayitholakale into emthinta njengomuntu ukuthi wahamba eyokwenza lokho okanye wagoloza but ukudabuka kwakhe kukhomba ukuthi kwaba into enzima aze athi uJesu kunzima ukuthi kungangena umuntu ocebile akasindiswanga mfowethu lo muntu uma ngabe ngithi ngiyabuka nje. Kodwa na umbuzo lo omkhulu usubuzwa ilaba fundi ukuthi na uma ngabe ukuthi indaba zinje pho kungasindiswa abantu. Ibuyela embuzweni wakhe lo muntu uthi ngingenze njani ukuze ngisindiswe. Then mase bethi laba pho kungasindiswa abantu athi uJesu kubantu akunakwenzeka. Ayikho into ongayenza kumuntu nje akunakwenzeka ukuthi umuntu enze ukuze yena asindise akunakwenzeka kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke. Kusho ukuthi kuNkulunkulu kuye nguye uNkulunkulu okwazi ukwenza ukuze umuntu asindiswe. Ayikho umuntu into angayenza ngokwakhe ukuze yena lo muntu loyo kukhulunywa ukuthi na usesindisiwe. Kusho ukuthi uma ngabe ukuthi kunezinto uzenza ubheke ukuthi ulindele ungena embusweni wezulu uzenza ulindele ukuthi ngalezo zinto lezo uyasindisa uzenza lezo zinto lezo uwenzela ukuthi ukuze wena ungene embusweni noma ukuze ungene kuphileni okuphakade noma ukuze usindiswe. Kumuntu akunakwenzeka kodwa kuNkulunkulu konke kungenzeka mfowethu. Ibophelene lapho nje indaba yethu namhlanje ukuthi ke uma ngabe kungukuthi khona okwenza uzenzela wena uthi ufuna ukusindisa sicela ukuthi ustop. Zikhona izinto ezidinga ukwenziwa embusweni. Zikhona izinto ezidinga ukwenziwa embusweni asikusho lokho ukuthi sikhona izinto ezidinga ukwenziwa embusweni but umqondo kufanele uphume kulokho ukuthi sizenzela ngoba ukuze sisindiswe. Ukusindiswa kukhona kungumsebenzi kaJesu awenza wawuqeda mfowethu engahlanganise namuntu. We are the new move of the Holy Spirit. Amen. Sisahleli nawe siyacela ukuthi ungakhohlwa. Mawuthi akasubscribe noma uhlangana nje nale video make sure ukuthi uya subscribe lapho ukuze nathi sikhule ukuze ube nathi ngaso sonke isikhathi. Umfowethu
uqeda ukusho la into ethi kungenzeka kukhona umuntu njengamanje osibukele othi kuyenzeka mfowethu Yes. kwesinye isikhathi ungezwa kumuntu oshumayelayo but ufile the void yokuthi kukhona into engishoda ngayo. Yes. So kungenzeka kunomuntu mhlambe osibukele njengamanje onento ethi ukhona into engishoda ngayo ngingenze njani ukuze ngithole lento. Okay. Yabo. Une void kuyena ngaphakathi. Ya kuye ngaphakathi uyeza ukuthi ngiyashoda lento ngishoda ngento yokuthi akakezwa ukuthi engenza njani uzayithola ukuze ayithole lento. Mhlambe unginikeza ithuba lokushumayela ivangeli mfowethu. iBhayibheli like laveza uJesu njengesinkwa sokuphila. So uJesu uyisinkwa sokuphila wonke umuntu asidingayo. Yes. Uma kufikwa kulona wesifazane waseSamaria emthonjeni la ufika uJesu ucela amanzi kuyena. Then bese kathi uJesu kunala kathi khona mfazi oyisula ukube bewazi ngeke ucele kumina amanzi obekuza ukuthi kuba bewathola from kumina Ngaphinde uzophuza ungaphinde wome. Ile void le okhuluma ngayo wonke umuntu anayo. yes. Kodwa- Angakahlangani noJesu. Yes, kodwa uma kufikwa la khona umuntu khona ehlangana khona noJesu ila khona le void ezovaleka khona. So uma uJesu ethi uyisinkwa sokuphila athi odle mina unokuphila impela athi ke noma efa mina ngiyomvusa yebo. ngomhla wokuphela kusho ukuthi ke loyo muntu loyo onaleyo void leyo uma kungenzeka ahlangane noJesu uJesu angene kuye ngaphakathi leyo void ngineqiniso lokuthi soze yaphinde yaba khona uma ngabe kuukuthi uJesu ongenile iloku yena wangena wahlala kuye. Kusho ukuthi kufanele nje lo muntu lowo aqonde into yokuthi kahle udinga uJesu. Kumele ukuthi amukele uJesu. Kumele ukuthi akholwe lo muntu. Futhi impilo vele noma yiphi impilo engenayo uJesu ine void. Noma ngabe uyezwa noma uzwa. Noma ngoba akuyi ngokuthi uyayezwa noma uyezwa. Noma ngabe uyezwa noma uzwa. Uma ngabe ukuthi uJesu akwamamukela impilo yakhe ine void. Uma uyizwa ke okay. Noma singahambe ngakho ukuzwa sihamba ngokukholwa. Uma uyizwa ke okay. Believe me ukuthi ushoda ngoJesu. Then kupheleliswa uma ngabe unoJesu leyo void leyo soze yabakhona futhi. Kusho ukuthi imfowethu ayidingi lento ukuthi umzalwane othile uma engena Jesu kuze kuthiwa akaye esontweni uzayosindiswa esontweni. Udinga uJesu. Akasindiswe esontweni. Yes. Namanje la ukhona ekhaya uma ngabe ukuthi sikhuluma wena uyilowo muntu esikhuluma ngaye okuqondene unale void leyo ukuthi uphila impilo kodwa manje awuqondi ukuthi lesi sikhalo esikhona empilweni yakho esana udinga ukwazi ukuthi ke kunoJesu uNkulunkulu amisa ukuthi abe inhlawulo yezono zabantu ukuze wena lo Jesu ukholwe nguye ukuze wena lo Jesu umamukele uma uke wamamukela leso sikhala leso esikhona empilweni siyobe sivalekile unomphelo uJesu mfowethu uyaphilisa kuze kube phakade angazi ukuthi ke ningaqhubeka nithini nemibuzo yenu. Hayi siyathemba mfowethu ukuthi usasiphendula kahle. Yebo. Sizoqhubeka nje ngayo imibuzo yethu la kuyizenzo chapter 2 verse 37. Yes. So kunelekhuzana lapho futhi Kunombuzo futhi obuyayo. kunombuzo ovelayo lapho. Yes. 37 ngizofunda nje bese wena uyangena mfowethu mangizolokhu ngifunda yonke mhlawumbe ngagcina izidlela isikhathi wena uyophendula ngendlela ozophendula ngayo. U37 uthi sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenza njani na. Kusho ukuthi kukhona abanye abezwayo. Yes. Khona abanye abezwayo kusho ukuthi mhlambe ubuphithi shumayo. ya emva kokuthi eseshumayelile bezwa and then emva kokuzwa kuthiwa bahlabeka. Mase behlabekile then sekuba nequestion ukuthi njengoba ususitshelile yini esingayenza siyokwenza njani. Kungena mfowethu kuzenzo
kusuke kade ilanga lePentecost, usuku lomkhosi wePentecost, la iBhayibheli eliveza khona ukuthi ngalelo langa lelo kwehla isithembiso leso uJesu ayekhulume ngaso ukuthi usaya kuBaba ukunxusa ukuthi athumele omunye, and then nangalelo langa ngempela wehla umoya ongcwele uPeter washumayela ivangeli ukuthi lo Jesu abantu abambulele uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Lize iBhayibheli liveza ukuthi ke bahlabeka enhlizweni zabo baze babuza lo mbuzo ukuthi ke enhlizweni zabo bathi kwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenze njani na. Ilo mbuzo uphinde uyabuya futhi u38 uveza ukuthi uPetro wathi phendukani yilo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Mhlambe kungaba ungena kulena ethi khona loyo naloyo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Phendukani yilo naloyo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Mbukele ekhaya maybe ungena siphendula lo mbuzo lona ukuthi la kuyizenzo chapter 2 verse 37 uma behlabeke inhlizweni zabo kukaningi uJesu eshunyayelwa uhlabeke enhlizweni yakho kodwa ungazi ukuthi uyawukwenza njani. Kukaningi uhlabeke enhlizweni yakho uma ivangeli eshunyayelwa, then mhlambe kube nalombuzo omkhulu omayo ukuthi ke then what uma sengihlabekile enhlizweni yami. iBhayibheli liveza ukuthi uPeter wathi phendukani kube yilona lo wabhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Lento yokubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu sike sibone kwisibonelo sokubhaphatiswa emanzini. Uma ngabe umuntu ebhaphathiswa emanzini uyafakwa eswini samanzi, and then iBhayibheli here talks of ukubhaphatiswa egameni likaJesu Kristu. So what you need to do to be saved is to ukuthi ufakwe egameni likaJesu Kristu. Igama likaJesu Kristu ke umntwana kaNkuluNkulu. Yasho njalo ingelosi kuMaria yathi okuzawuzalwa kuyawuthiwa umntwana kaNkuluNkulu. Uma ufakwa egameni likaJesu Kristu ufakwa emntwaneni ozelwe ngentando kaNkuluNkulu. So you to be baptized egameni likaJesu Kristu kumele ukuthi ufakwe emntwaneni kaNkuluNkulu okunguJesu Kristu. So uma ngabe uphila sewufakwe kumntwana kaNkuluNkulu okunguJesu Kristu, elize lithi iBhayibheli uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. So kanjalo kuyadlula okwakuqala kuvele okusha. Kanjalo nawe iyona nto engenzeka empilweni yakho le yokuthi uma uhlabeke enhlizweni yakho qinisekisa ukwenza indlela yokuthi ke uyangena noma uyafakwa ebuntwaneni bukaJesu Kristu, uyangena egameni likaJesu Kristu. Elize lizothi iBhayibheli uma sikhuleka egameni lalomntwana noma ngabe yini esicelayo kuBaba siyawuyenzelwa ngesizathu sokuthi singene kulomntwana uBaba athokozile ngaye. So ngiyacela mbukele ekhaya ukuthi ngena egameni likaJesu Kristu ubhaphathiswe egameni. Uma ubhaphathiswa uyafakwa uyahlanganiswa kunye nalo leli gama leli ukuze nawe ube umntwana kaNkuluNkulu, ngoba vele kahle kahle umntwana kaNkuluNkulu olungile uyedwa uJesu. Futhi unayo uJesu wayeze ukuthi thina senziwe sifane noNkulunkulu, senziwe sifane ukufana kwethu noNkulunkulu siqala sifane noJesu. Siqala sifane noJesu. So wayeze eyisithombe sikaNkulunkulu ongabonwa ukwenzela ukuthi thina sikwazi ukuthola identity yethu. So siyithola identity yethu kuJesu uma singena kuye uJesu siba uye. iBhayibheli lisibize ngebandla somzimba wakhe. So singena kuye sibe ngamalungu omzimba webandla likaNkulunkulu, sibe ngamalungu omzimba kaJesu
uJesu abe inhloko kithina. So ngaleyo ndlela leyo ngiyakunxusa nje mbukele ekhaya ukuthi ke woza kuJesu. Into engingayishumayela ileyo nje ukuthi woza kuJesu, ngena kuJesu. Iyona into umuntu angayenza le ukuze asindiswe ukuthi eze kuJesu. So kukaningi kushunyayelwa abantu behlabeke bephume behlabekile benjalo bephinde bephume bengamamukelanga uJesu. Yabo. So kusho ukuthi it is very important ukuthi uma uke wezwa kwahlabeka enhlizweni yakho. So kunento ethi iyodwa into ongayenza. Asho ukuthi njengamanje awusenayo question. Kahle. Angithi manje sizophendula lokho ngoba kungenzeka ukuthi ubuhlabeka ungazi ukuthi kufanele wenze njani. Then abazalwane laba bayabuza ke ukuthi sesihlabekile then sesenze njani emva kwalapho because kuyenzeka mfowethu sihamba inkonzo uthole kushunyayelwa siyohamba ama prayer kushunyayelwe bahlabeka abantu and umuzi umuntu ukuthi uhlabekile lo aphume kodwa engafunanga ukwamukela uJesu. Abanye baze bebe nento yokusaba makuthiwa hayi uzani mangabe nje khona into oyizwile impela ngoJesu woza asaba umuntu kuze kube nelinye futhi ivesi elithi kuJohn 1:12 lithi bonke abamamukelayo lo Jesu yamukela uJesu bonke abamamukelayo lo Jesu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. So manje behlabeka enhlizweni zabo bebuza ukuthi siyakwenza njani. Kholo uhlanganiselwa nalomntwana lo mawukholwa mawamukela lo Jesu lona uNkulunkulu ukuphi igunya lokuthi wena ube umntwana kaNkulunkulu. Lo Jesu anguye umntwana kaNkulunkulu. Yebo. Wethu abantu abamukela uJesu kuphela into abantu abangayenza ukwamukela uJesu. Siyabonga mfowethu usukhulumile kuzwakele. Ngiyathemba nababukela emakhaya bazwile futhi bayaphenduleka. Owami umbuzo ngizothanda nje ukuthi singene la kwezenzo kunombuzo otholakala lapha kwezenzo. Ku chapter 8 verse lika 36. Ofundeka kanje uthi kwathi besahamba endleleni bafika emanzini umthenwa wabheka wathi bheka nanka amanzi kwalani ukuba ngiphaphathiswe na. Uma ukuthi usahleli nathi kuze kufike lesi sikhathi samanje please make sure ukuthi uyasubscribe uyalike uyashare uyacomment. 27 uPhilip wathi kuye uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. uPhilip wafika umthenwa ekade efunda incwadi kaMprofeti uIsaya ngaphandle kokuqonda. And then ukhona leyo ndawo le iBhayibheli veza ukuthi wabe seshumela uKristu uPhilip kuye. Then kuthe besahamba kwabonakala amanzi. Ubheka nanka amanzi kwalana ukuba ngiphaphathiswe na. uPhilip wathi kuye uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Waphendula wathi ngiyakholwa ukuthi uJesu waphendula wathi ngiyakholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Wayala ukuba inqola ime behlele emanzini bobabili uPhilip nomthenwa wambhabhatisa. Okay. Kwathi sebekhuphukile emanzini umoya wenkosi wamhlutha uPhilip umthenwa akabe sambona kodwa wahamba ngendlela yakhe ethokoza. Babukele emakhaya kuleni indaba into kakhulu enkulu esicaphunele ukuthi sizoyisebenzisa ukuzama ukuphendula impendulo zombuzo othi umuntu angenzani ukuze asindiswe. Sicaphunele lokhu ukuthi ke kunendawana athi kuye uPhilip uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Waphendula wathi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Ngicela ukusho lokho emakhaya uma ngabe ukuthi siyabukelwa mfowethu sinomuntu okholwayo ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu manje. Uma ngabe ukuthi ukhona uyiloyo muntu loyo ngicela ukusho lokho ukuthi ke kungenzeka ukusindiswa kwakho manje right at this point. Uma ngabe ukuthi uyakholwa
ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkuluNkulu right at this point, uma ngabe kungukuthi uyakholwa kungenziwa lokhu ukuthi wena usindiswe. Khumbula sithe kumuntu akunakwenzeka kodwa kuNkulunkulu konke kungenzeka. Right at this point our God is able ukuthi wena ukusukela namhlanje uma ngabe ukholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkuluNkulu, right at this point kungenziwa lokhu, kwenziwa uNkulunkulu ukuthi wena ubizwe ngomntwana kaNkuluNkulu, ngoba lethi iBhayibheli bonke abamamukelayo banikwe igunya lokuba babe ngabantwana bakaNkuluNkulu. Right at this point lokhu kungenziwa ukuthi wena usindiswe. Khumbula ukuthi ke kumuntu akunakwenzeka, akunakwenza wena nathi asinakukwenza, kodwa kuNkulunkulu kungenziwa ukuthi wena usitshekelwe inkazimulo yakho, ukuthi wena usindiswe. Right at this point kungenziwa lokho ngaphandle kwemisebenzi yakho. Elithi iBhayibheli kwabaseFilipi sisindiswe ngomusa. Kungemsebenzi yethu, konke lokhu kwenziwa ngomusa kaNkuluNkulu, sikuphiwe umusa kaNkuluNkulu, kodwa sisindiswa ngokukholwa. Lithi iBhayibheli uFilipi wathi kulomthena uma ukholwa, wathi lo mthena ngempela ngiyakholwa. Uma ngabe ukuthi uyakusho lokho ekhaya ukuthi uyakholwa, uma ukholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkuluNkulu, right at this point cela uqinisekisa lokho ukuthi wena usindisiwe manje kunye nathi, wena ungumntwana kaNkuluNkulu kunye noJesu. Elithi iBhayibheli wababiza uNkulunkulu ababizayo ngaphambili ukuze bafane nendodana yakhe ayimisileyo ukuthi ibe isithombe sabo bonke ababizile uNkulunkulu. Right at this point usindisiwe wena manje ekhaya uma ukholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkuluNkulu. Amen. Kuyizelele sezimbili kuthiwa esinye sahleka uJesu sathi wena ngani wena uyinkosi, why ungayisindisi? Bese kuthiwa lesesinye sathi awazi wena ukuthi lo ngempela sasesithi kuye namhlanje ngiyakucela ungikhumbule. And uJesu kutholakala engayile nale, kusho ukuthi into yokusindiswa ngempela uma ike yakubamba into yokuthi uyakholwa. Yes. Kukhona enye incwadi kanje ukukholwa. Amen. Impela kuze kube khona enye incwadi la uJesu akhuluma khona ethi, I think it is on John 17. Lo mthandazo lo uJesu aze aveze into ukuthi umuntu into angayenza, umsebenzi angawenza umuntu ukuthi akholwe. Kukhona incwadi esho kanjalo impela, uma singayibheka nje ukuze sidlulele phambili. Kukhona incwadi esho njalo ethi yini umuntu angayenza ukuze umsebenzi umuntu angawenza ukuthi akholwe. Khona nje incwadi esho njalo lapho kuJohn 17. Wona umsebenzi umuntu abekelwe uma ngabe ukuthi ufuna ukusebenza, kholwa. Uyazizwa yithi unamandla okusebenza. Ukholwa. Yes, umsebenzi ukholwa uJesu ukuthi uyindodana kaNkuluNkulu. Ngisazama ukucinga naleli passage leli la kuJohn 17. Nibe nisaqhubeka mbafowethu nembuzo. Okay, kunombuzo la engicabanga ukuthi ukhona osalayo, even though mhlambe ukwazi wawuphendula ngoba uyafaka cishe ufane or uyafana. Luke chapter 10:25. Mfundisi, ngiyenze njani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade? Into efanayo la ku10 ku25 25 ufundeka ukuthi bheka kwase kusukuma isazi mthetho esithile samlinga sathi, mfundisi, ngizakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? Ku chapter 10 verse 25 uLuke lo. Luka 10. Yes, kuphinda kuvela lo mbuzo nakhona. Yeah, kuphinda kuvela lo mbuzo. Then emavesini asezansi mhlawumbe sengiwafunda ngathi. Yes. Bese kuthiwa wathi kuso kulotshiwe emthethweni ufunda kanjani? Saphendula sathi woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho, nomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Impendulo leyo evelayo uma isazi imithetho silinga uJesu ezansi.
Yes, John 6:28 ilona verse leli lingathi this is the work of God that ye believe on him who hath sent. So John 6:28 ngizoyakuleka lokho mfowethu mase ngitholele le verse ngiyajabula because bekungazathi manje ngikhuluma ngi-stranded Ongayazi. ngiyajabula kakhulu John 6:28 ufuna simfunde. Okay, athi Bengenze isibonelo mina ngathi uJohn 17. John 6:28 ofundeka ngalendlela. Bathi kuye, Yes. singenzani ukuba sisebenze imisebenzi kaNkuluNkulu na? Waphendula uJesu wathi kubo, umsebenzi kaNkuluNkulu yilowo ukuba nikholwe nguye amthumileyo. Just like that ukuthi babe kade bembuza ukuthi singenzani ukuba sisebenze imisebenzi baningi abantu even Bezizwa amandla. yes baningi abantu even nasekhaya abafuthelekela ukusebenzela uNkulunkulu then ithi indaba bathi kuye singenzani ukuba sisebenze imisebenzi kaNkulunkulu. uJesu uqobo waphendula wathi umsebenzi kaNkulunkulu yilowo ukuba nikholwe nguye amthumile. uNkulunkulu uthumele bani? Uthumela uJesu. Uma ukholwa uJesu yilokho eningakwenza lokho. This is the big purpose. This is the big purpose kaNkulunkulu ukuthi umuntu akholwe yilo uNkulunkulu amthumileyo whoever believes has eternal life. Kunamavesi asho njalo ukuthi ke wonke okholwayo unokuphila phakathi. Yes. Lento abantu abashisekela ukuyisebenzela bashisekela ukusebenzela ukuthola ukuphila okuphakade. Yini esingayenza ukusebenzela umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi umuntu akholwe yilo uNkulunkulu amthumileyo. Uma wenze lokho usebenzile ila ekufika khona kuthiwa kunamanye amaculo athi na siyothi umahlangana naye athi uJesu come wena qhawele kaNkulunkulu well done usebenzile. Uma ngabe kuthiwa usebenzile ukusebenza okusebenzile yilokho ukuthi wena ukholwe yilo uNkulunkulu amthumayo. Mhlawumbe sibuyele kule beyibuza nje kodwa manje ukuthi nanokuthi bengiyibuza I think uwayiphendula. yes Mhlambe sizogcina ngayo. Kukhona into uma ukhuluma ethi umuntu mhlawumbe omunye unombuzo ukuthi okay ngiyanizwa bafethu nikhuluma ngokusindiswa ngisindiswaphi ngisindaphi lawo engisindiswa khona. Yes. Nayo le ngicabanga ukuthi ngeke ngayiphendula ukuthi uma ngi-explaina i-subject of salvation it is God rescuing yes sindisa umuntu humankind from the consequences of sin. and Uke wabuza futhi umbuzo ukuthi la khona kuthiwa ukungalungi khona umuntu ukuze kuthiwa akalungile kusuke kwenze njani. Uma ngabe noma ngabe ungenze lutho njengoba futhi sithi ungenze lutho ukusindiswa noma ungenze lutho uyakwazi ukuthi ngokuzalelwa enyameni kuba ukuthi awulungile. Uyakwazi futhi ngokuzalelwa enyameni kuba ukuthi awusindisiwe ngesizathu sokuthi uzalelwe enyameni. But until you get identity ngoJesu then kubalelwe kuwe ukuthi ke usulungile. Kubalelwe kuwe ukuthi ke usindisiwe from the consequences of sin because kuma consequences of sin nakhona khona iqalekiso kukhona into ethi ke you are saved from isiqalekiso. You are saved from umthetho because umthetho kukhona la ongawusa khona nawo futhi uma ngabe kungukuthi awukasindiswa kuwona because kuRoma 8 uma ufunda ngasekuqaleni lithi kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Ukuphendula umbuzo othi ke ngisindiswaphi uyaphenduleka kuleli verse. Ngizwa into ethi ke ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Kunomthetho wesono nowokufa umoya okuKristu
osikhululile kuona ngokuba lokho kwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu still lento yenziwa uNkulunkulu wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono nangenxa yesono walahla isono enyameni lento yenziwa uNkulunkulu ayenziwa umuntu ayikho into umuntu angayenza ukuze azisindise yena uNkulunkulu wakwenza lokhu ngokuthuma indodana yakhe eyithuma ifana nenyama eyithuma nangenxa yesono walahla isono enyameni ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kuthina esingahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya ngokuba abo kwenyama banako kwenyama kepha abakamoya banako kamoya ukunaka kwenyama kungukufa kepha ukunaka kukamoya kungukuphila nokuthula maybe again mfo singagcizelela lento yokuthi by all of this what we have said here we don't say that works are unnecessary ngishilo ukuthi izikhona izinto yes we don't say that works are unnecessary they are unnecessary on a perspective of ukuthi ngenze njani ukuze ngisindiswe works are unnecessary there but after salvation the Holy Spirit produces fruits then we can start to talk about ususebenza wazi ukuthi ngisindisiwe mina sewusindisiwe ngaphandle sihambe emsebenzini oqediwe ngaphandle kwamandla ami sihambe emsebenzini oqediwe nayo lemsebenzi asinakuzobonga futhi ngayo because le process yokusindiswa eyenziwe uNkulunkulu eyenza ngokuthumela uJesu asikhulule emthethweni wesono nowokufa sikhululelwe ukuthi kunemsebenzi esifaneleka ukuhamba kuyo manje njengoba sesisindisiwe umoya ongcwele produces fruits lama fruits nawo futhi akusiwa wethu because they are produced ngoba sinomoya ongcwele lo esimamukele nje kuningi mfowethu esingaphinde sikubheke ukuthi kule bengeke ngenza isibonelo na kuRoma 4 verse 3 ukuthi Abraham believed kwabalelwa kuye ukuthi ulungile so kanjalo nomuntu ekhaya ayikho into angayenza ukuthi akholwe kubalelwe kuyena just to be born again and le ingibuyisela kuloko ukuthi yini umntwana angayenza ukuze yena azalwe eseswini nje ayikho yini angayenza umntwana so for us uma sifika la kuNkulunkulu ayikho into esingayenza but just to be born ukuthi nje sizalwe in fact sizelwe yes usizelwe uma ukholwa uJesu uzelwe uma uzelwe okwakho ukuthi sewufikile and then abazali kube yibo ababonayo ukuthi how do they nurture you ukuthi wena ukhule udingani yes kanjalo ayikho into umuntu angayenza ukuze umuntu asindiswe again futhi ukwenza isibonelo for by grace we have been saved through faith not by ourselves kuphinde ngenze esinye isibonelo yileyo ukuthi sasifile iBhayibheli lisho njalo lithi sasifile sikude but ngoJesu sathola ukusondezwa so yes umzimba ofile nanku yini into ongayenza lo mzimba ukuze uvuswe kwabafile ayikho but what is done ukuthi kulomzimba kuzofakwa impilo kaJesu ngoba lo mzimba kawunampilo so awunamandla okuzenzela into ayikho into engenziwa yilo mzimba ufile lithi iBhayibheli ke sasinjalo nathi we were dead but God quickened us ngokuthi afake impilo kaJesu lithi iBhayibheli while we were deep in our sins uNkulunkulu wasithanda while we were deep so if we were deep in our sins vele we were doomed to die sasingenampilo wafika uNkulunkulu wasifaka lempilo noma samukeliswa lempilo seyizidumbu samukeliswa lempilo sathola ithuba lokuphila futhi elithi iBhayibheli uma navuswa ke kanye noKristu funani okwaphezulu uma uvusiwe kanye noKristu uvuswe ukade ungenakuphila kufakwe kuwe lokhu kuphila ingekho into ongayenza
ukuze wena usindiswe. kuze kuthiwa ukuphila kwethu ke manje Yes. sekufihlile Ufihlwe kanye noKristu. Hallelujah. kusho ukuthi akusekho okungakithi ukuphila Yes. eh Unakuphila kuni. Lithi elinye iBhayibheli uJesu mayekhuluma umuntu angazozani uma engalahlekelwa ukuphila kwakhe. Khona la iBhayibheli lithi olahlekelwa ukuphila kwakhe uyakuzuza. Bese lithi umuntu kuyomsizana umuntu azuzizwe ukuzozizwe lonke kodwa alahlekelwa ukuphila kwakhe. Bese kuthi lowo olahlekelwa yikho uye ozuza ukuphila ngoba ofile ufika uJesu afaka impilo yakhe lo muntu aphinde aphile futhi ayikho into ongayenza mbukele ekhaya ukuthi nje ukholwe iBhayibheli lisho kanje ngilithandile futhi leli verse leli livele kuJohn 6 lethi umsebenzi umuntu angawenza ukuthi akholwe lo othunywe uNkulunkulu. enkulumeni esikhulumile yonke Amen. the uJesu kumuntu Umsebenzi angawenza. kumuntu Yes. angeke kwenzeke Yes. Yes. kodwa kuphela kuNkulunkulu. kuNkulunkulu kungenzeka konke Amnandi ngasekugcineni so lendawo. into nje esifuna ukuyisho nesiyilethela namhlanje into yokuthi hayi bazalwane asiyekeni ebesinakho kwamandla besikuzama sikuzamela ukuthi siyasindiswa resifuna ukusindiswa no ake sikiyeke sazi into eyodwa okwathi umfundisi uNyandeni mayishumela lapha mfowethu wathi into eyosiza ukwazi Ufuna ulwazi. masithole nje ulwazi mfowethu once we know ukuthi sisindiswe ngaphandle kwemsebenzi sizokwazi ukukholwa noma sesisebenza asisayikhandli ngoba siyazi ukuthi sisindisiwe thina Like we are working from the side of victory. sinqobile Yes. because we are the new move of the Holy Spirit sinibizela kulokho nje bazalwane mhlawumbe mfowethu benefuna ukusho nje something bese siyavala nomfowethu ngapha before sivala Angayivala uMadela. Amen. futhi umfowethu seqedile akukho yena afuna ukusho Okay, mhlambe la ekuyivaleni bafowethu yilena nje yokuphinda ngiqinisekise ukuthi ke inhloso enkulu kaNkuluNkulu ukuthi umuntu akholwe uJesu. Iyona umsebenzi lo esingawenza. Nokuyiwona umsebenzi osiphushayo ukuthi ke why we are preaching for the souls to believe ukuthi uJesu iwona umsebenzi ke sesiwenza indodana kaNkuluNkulu. Amen. Siyabonga ababukeli emakhaya uma nisahleli nathi kuze kube yilesikhathi. Siyacela ukuba nisubscribe. Amen. Amen. Kakhulu. Kubalekile lokho. umsebenzi engawenza Bashiya ama comments. Uma benemibuzo abafuna ukuyibuza they are free to ask. Amen. Comment section bazophenduleka. Siyabonga. Nkosithelo amen We are the new move of the Holy Spirit. Sicela ni subscribe, ni comment, interact with us in the comment section. Give us ideas of what you want to hear and see from us. And please keep on listening, watching, and supporting us. Siyabonga. Be influenced by God.